Linge khamsan thri linge alaya ni tharing anjo inji gi lupsin ji tus tangyang ru shehi an tharing ki ngonju gi inji gi lupsin de preposition ko lai and preposition se de sambla chik dang anjo chikde alaya preposition chi je khor de inele da preposition de chikde the ya any ming da ming chabla so ba thide pha le ya do tu ngi thide chi le ya and preposition chi chi khu gi an sham lang ye na ba zo le ya and preposition the gi ani deshi de inge thone today's chikchi chichi shugudu dish mashuna samcho. Preposition is a word that connect noun, pronoun, or phrases to other words in a sentence. Do the similar preposition share ani si de ni nouns to similar mean si sigra pronouns to similar mean tap da in shi phrases to similar six hola ya ani phrases chi chi gure tige gi phale do twingin delia ani dusta prepositions chi chi se word la dhana shingi to other words in a sentence dhana shi ani jika chikdup thinde kina la ya ani main da ming chap da chikso la so ba thinde ya ba ina thingchu gi phale ya do twingin delia ani prepositions chi chi khu do la say the into some tharing ke ani nganchu ge preposition de nge number zo le ya ni preposition choose nge dus ta ngure chue ge thati dus che de de sambal ya sham le nge number zo line tharing ge ani preposition chu de dus ta ma ngure shu gi thang bu de le ya in se de sambal ya nang la shi between re de sambal ya number zo gi pari la si be na thati de lo de dige de ani shom de na la dwa son za ani in se de samala na la shi between re ani ba de le ya on se de samala gang la shi between re ta gang la se de samata de shom de gi gang de le ya ani lo de wam thidip dige de du sha dwa son za on se de samala gang la shi between re la se sumba de under se de samala ho la shi between re pe na da pari la se be na shimi de kupya ho le ya dus de dwa son za under se de samala ho la re shiba de le ya near se de samala thi las da pari na la se be na ni log de thi de le ya kushu sha dwa son za ta near se de samala thi la shi between re nga ba de le ya besides du samba ngedam shi between ta ngonzo namgyun tangzo thi la da ngedam din zo daus thande chu do ai ne thanda de le ya se we na ani besides du samba la ngedam las pari la se we na ani pugu de gyung gi ngedam la ya dus ta lans de dwa son za besides du samba la ya ngedam la ya khwe and tuba de la ya above suggest sambalaya ni the ka la shi between re thanda pari se na ni pari de na le ya ni above de ki pari de la se pari de la se na in thanda shogam de kan de le ya polidus de ta sha dwa son za ta above suggest sambala ka la shi between re shogam de kan las and they shamlaya in front of sidi samalaya doing la shi between re pari la si be na in shogam de doing de la ya kushish to shadwa son sa in kushu de khau do la in shogam de doing la dos in front of sidi samala doing la shi between re they shamlaya below sidi samala hog la shi between re Dendro sambalaya kapdelaya pari la se na ani kushu de ani chokse de gi wala ya du shadwa sonza ani kapdela de gi pari de khari chungol la na billo sidi sambalaya wala chi chung du chung du ani billo de thanda wala chi gon mayam ba chang zo tham de du shamla sigdwa shamlas chi de ya khu du sham says chi khu do
dus chiche ani wola da shamla da tige sangma dus da bilu de la ya dus kudo de shamla ya between sidus samlaya phala shibithre pena thanda zo bari la sebe na ani shogamni phale ya kushu de dus shadwa ani kushu de khaw dula ne shogamni pharla between two box sigra between two box sidus samlaya dusta kushu de shogamni phale ya dus dos and they shamla behind sidus samla kyabla shibithre wa kapdele ya ani parina la and showam de gable ya shimi de dos dedwa sonza behind the box desamala penada shimi de ni showam de gablo la dos behind desamala gabla chichon dos kuye then do somebody ngan zo gi tharing gi preposition chu de dos tam zo la nge ngo de shi sa in chigdan da preposition cha sha baina in de le mang da in pheju dang da ya lo ga mang gu shu tu ine nge dige de ni ke cha da ta nan she ni jinam yu ni zo pheju da ya ta mang bu dang yi ya dige de nge chu ru ru chi chi dos nam zo le ya ngo de shi la say din ji sambata sigdu bilam ne nam zo le ya preposition the kandis pheju tang go ya me de de chi shui in tharing gi zu gi preposition thang bu de in chag do in the in la ya sigdu swa bai na the book is in the box the book is in the box this samla tab kam na la yush between re tin du samba the book this samla tab in the box this samla ni kam na la sh between re kap de le in ge thon ne ta cha sha bai na in ding ye li do nang la che box this samla ni comes nang la comes daus che li do ine da zo phege cha sha bai na ni kam nang la ma to nang la comes che ta pheju dang su de ye 말와 손자 텐데 매브 손자 통조 도스다 야 두스 컴줄로 스트레 the book is in the box disamla in tab de gam na la is disamla yesh bitere last any preposition ni ba de on the on disamla gang la shibitere the de ya sigdu seven and do see the book is on the tables. The book is on the tables disamala in tab gang ya dus. The books disamala in tab che on the tables disamala gang las. Chokze dinge le irwa the table che on la disamala gang la is disamala dus between re din disamala in tab de gang la ya dus between re. Last and sumba de under the under la sigdu seven dus chagdo the cat is under the chair the cat is under the chairs disamla ani shimi kupkya wala dos the cats disamla shimi che under disamla hola the chairs disamla kupkya twindu the chair dingela dus ta kupkya wala che phege cha shawena kupkya dingela che wala de shugoli dwa the ingela under dingela che chair di shugoli do inela de zo samlu dan du sambal du sia kumju lost to samlu tan sha the cat is under the chairs du samla shimida ni kupkya wala ya dos chiche is du samla do shi between re la say den du sambada sumba de du sta underarm wala shi bisigdu de du si ani shiba near this samlaya tila shibitherwa the delyang zo chigdu seven and to chagdo the girl is near the tree the girl is near the tree this samla phumu de shingdong gi tilaya dos phumu de shingdong tilaya dos de du samba the girls this samla phumu che near the trees disamla near disamla tila da the trees disamla shingdong twindu shingdong tila chichi ya dus ta kumjulo samdai da shingdong dingya che tila de shugo dus ta shingdong tila ya dus du de ni is den du re den disamla ni phumu de shingdong tila ya dus chichi da near gi chigdup de dusi and de shamla ya beside
besides this samlaya nyadam la shibithirwa sonzan ta delaya sigdupta to see the boy is beside the window. The boy is beside the windows this samlaya pude ni gyugon nyadam la ya dos. The boys disambla puche besides disambla nyadam the windows disambla gyugon is disambla do. Then disambla pude ni gyugon gi thangbo window samdain da pude che ni badal gyugon gi ni beside the ni nyadam la dos disambla is chiche dos chiche da pude ni thöndu gyugon gi nyadam la ya dos. The beside chen they shugo ge sigdup de above the disamba the kan la shbitherwa the de ya sigdup sa bena dusre the laptop is above the table. The laptop is above the table sidismala and lolly de joze kan la ya dushbithere. The laptop sidismala and lolly che above sidismala kan la the table sidismala and joze and is sidismala dus the dismala and lolly de joze kan la ya dus chichi dus ta tangzo pege ne samdang baina dus the laptop sidismala lolly de la che and joze de show joze de ligre the table and above the sumba de la kan las and dus dismala and is the dus chichi on dus ta lolly de joze kan la ya dus chichi dus chagdo and they sham la in front of la sigdu sebina the man is standing in front of the door. The man is standing in front of the door dismala mi de ku dun la landos mi de ku dun la landos din disamba ta dena la the man's dismala mi de che standing dismala lamb che in front of the dismala dun la ni dun last ni the doors dismala gosh bitherwa dun du da mi de ku dun la dus lan shas tang zo phige ne samna ta wa ina thangbo mi de si mi de ngel le the man ni ku dun de shu la ni go de the ingel cha sha ban the doors dismala door de thama re dwa ine tang zo phige ne samna wa ina mi de ni ku si go de ni ba che and sumba de ni ya gumju lo che in front of doing la che and shibadi la ya landus lamb de ni standing che and is the dos che turn to dos the gumju lo sometime do din de sambada the man is standing in front of the doors de samala mi de in go doing la ya dos landus bithere last say de shola between the sambala phala shbitherwa to delaya sigdu savina the boy is between two girls. The boy is between two girls the sambala pude pumni phalaya dos. The boys the sambala puche between the sambala phala ni two girls the sambala pumni chiche dos kudwa then the sambala the boys the sambala puda and they shugo la pumni dingel ligdo two girls che ani thea ani between the sambala ni phala is the sambala dos phala ya dos twin to put ani pumni phala ya dos the dos between the sha they shamla thama dang zu gi thringi preposition thama de behind the sambala kyavla shi between wa son za ani sigdup de doing. The girl is behind the chair. The girl is behind the chair disamala ani phumude ani behind the chairs disamal behind la ni gyavla shibitherwa chairs disamala kopya tin disamal phumude kopya gyavla dus the girl phumude che and de shugula kopya deli to chair ani de shugula behind gyavla is disamal dus tin disamal phumude kopya gyavla dus chiche hola se din du samata tharing ki nganju gi preposition gi lop chen de de bha